Ойнап сүйлесең да ойлап сүйле. Тәмсіл. Балары адатынша қыштың қамын жеп, шире сорып келе жатса күзілдеп іштеп, бет алдынан чаға алып көре албас шіркей мындай дейді, аны қантип мысқылдарын білбей. Ей, сары, тоқтай тұршы, қайда шашасың? Зыңылда учуп, эмне урдап келе жатасың? Арыға жақпай анын кеби кыжыры келіп мындай деді. Арамой чиркей. Жала жапқаның қандай іштін жайын білбей. Айтчы деги, мен эмне урдамак элем? Эртеден кечке минтип мээнеттер төгөм. Мына азырда талаадан бал жыйнап келем. Же сен өңдүү кычыктап экинип жатпасам, же бейгүнөө бирөөнү чакпасам, бир аз ойлонуп албай минтип кырчаңы суроо берип турганың кандай? Аны күтпөгөн чиркей сөз таппай калды. Балаардан көзүн ала качып башын жерге салды. Айтор бул ойду жыйынтыктап айтсак, бирөөгө кур жала жапкан жаман адаттан кайтсак,